watukufu mtsausoma za hangu emanatsi heya banu ya mempa diminuite harumwanuguza fumbuni tireje banu bwana hatu ukanga mjokana ngasi harumwa bwana tifanya kusudi titiale jimbola haurongoza emzali mkomori yaishi ezambwao ukana karjazu wana hatu wadoremwa mizinga nulao hifa lilandile jimbo la taifa la hatu sisi wazazi ranzoze haki za huwa na hatu kwezi tivenze ntele jimbo la haurongoza leba vula hangu harumu leba vula mbajini minu hunde ngungwe ndudi nreji vanu ni pare uwazadi wangu wajihundrao uonze nreji vanu hauparo wazadi wa hekomori bamwishale jimbo lila ukana ritsibulowa na hatu wakafidi ya za mizinga abunge itirengo utukufu uno skwali uno haupara haushemeza jila mzaze au hima rishemeze jizima deinu jizima ukana zinutiriko zafanyiwa nilibavu lahe nguongwe na monao zindizo sisi ritsahao deliberation ya hemwana hatu bashar tizamba botasi vanu kana narambilwa ezilobo harivanu rizijue au ka ishafunguse mwana hatu tsindukana hadia na shida zijira shida tijina shida haukana na shida yeti mjumwe mazazali no si umdea yeude ziwa tendami ukaminti vanu haudea wandu gami vanu hawamba zendu nai tizamba botasi ukana udea mndu zokasivungiza mndu sino wejira juwata prizo hauka rideziwa ritretewa kartina biratso hamba angasi harumwe bwana abungelewe mwana hatu ngaroji hahupara embajini kamili na rekejo wa emijia saya buambajini rikeje mabavu ya saya uke mwana hatu yatirengwa hakadamizi waridazi rijimu dani ribai ngasi wa ushemeza ngasi wa ushemeza swamali banga miharumwa direct banu miharumwa direct banu miharumwa direct amjo para banga miharumwa direct banu abonge na musami hiba wanjia peli abonge ngaroji banu siwandu rachendea ritendea uze bwana zino hahumpara nyoti pia uka basharioi hazalwa haruma libavu la bajini basharioi hazalwa haruma enguongwe basharioi woi mwana wa hekomor abonge ngaroji banu mtafadhali kwezi mtafadhali mjuhe ridai eliberasio ya mwana hatu timambiani kana tsezino zindizo lusongo henda rerema hiyo ili mwana hatu ya liberewa haukana kufuru kazifungu mndu sino rijuta wenji prizo rijofunga wenji leona shida haura shida ye mwana mshijasi na nyimka ubira mweripua norisisabo ntino ridea norambambi rashida hauna shida minsu juwa lezina la exact za mjokana ekati rashida una shida almuradi eti mjumwa he maza he prezida wa hanyu na nyitso jwa uhima mpua hadeziwa aredwa sonido arjaparona vyo ya roha enda renga mndu ya jamfunga bahara mbari hadeziwa Leo shana monswami hibaba nwele soyino ya hele saluva lini. Leo zijadara jaukana imwana hatu bashari harengwa bahari hadia mruambwa na rashida. Ijatsena hari hakaudea wandu magomana. Yabudu wandu sarumwa bienikana. Vala imavamana wanu mwadaidia uli ukati haki izo bashari mwanatu ya kahamba
vale madhamana wanu wakavanu wakaurishia izo rakahwambwa ezila haki baturudeziwa si haki hauka Rashida hauna shida ui mzaze jabuka sisi wasaya si wazaze heli mwaba ukana yena sheo heli kana watu sisi si na sheo mtiliwaze kana stifaru watabo kwezi watukufu stifaru wataka guvernero uwo guverneri katsina ya tsuhambwa katsina ya tsurendwa no stifaru wataka rjaparo monani mwajusanvio endarenga mndo basi stifaru hadiziwa ngalanzori jozi lobo haribano mwana hatu hafungwa bahadi ya Rashid ina shida au kakabra korambakana visa bale woti ka mjini ho Marseille ho mjini bahinga mfikirikano wanadamu na waona nezetetina ziona bahata mwema bisi amjokana walati wanadamu waishi uhaviza Faransa banu no kwa jatsorengwa wabahiziwa hau watolwa paske mana watawa harumaze nsiza hao ndabo waluhama ensi hao ziluhama kumuri hatu valeshite wao wandu harumwensi waja harumwansi ndwa jina abadinde zetabu na mkubali kwesi ni wandu bloni nsi ya kumuri mwirumao shaizo mjo mwambiani banu yemukana mwana hatu Hadea na shida au Rashida amjusubutini mwambiani kana Rashida woyi eti mjumwai mwazazali harume komori akabja paroju sanvio abonge bwa tukufu wa mbajini bwa tukufu wa nguongwe ge anzori juheri shemeze jizima deino libere Bashar zetrikozino zifanyiwa gazi jobala zijebo plasdexo zije yabo haini mndu wanilwe mwana hatu ukozo za huwa na hatu warendo hao gazijuka bo plasdexo usiku wa maudu epri jiru sujue madhamana umwija ukamimi nutserewa njeni vae nionise yabo nga moniso kana zinde zetriko za hemwana hatu Bashar haukana garijua wizondwa chukwa sound tsawa chukwa uja wambi shakar sina haja hauka haini mwana hatu rimwanilia ubanu zetriko hizo gaminizo daoni hangu banu haini usiku wa mjomoni sani nzima hanzima zetarehi yode mana ukana wasa inu garishanga yao ikarishi ya mruja Abdalabduhasani mwana mahatu ngupulano siswabo nti nasi mmono zetabia ya unisiwa zo harumwe prizo ya Moroni mmono hili yaka ufanyiwa Moroni za haja hatari tsongi za rasoma bareni ratsuka ulala ratsuka usiwa lewor sijiramla ukana no yaboke na ukiri ke karvalia mwana hatu yetriko ya uonisa ukagarsa hao liberation ya mwana hatu jelikana leo tsindo handa rizifanyao haukana haini mwana hatu ya rengwa hao mwana hatu ya rengwa si uonisa ukana na mwone kiza Bashar rederi fanya triko wafanywa triko nzilu yabwe triko nzilu inu ninge unisao udurlunu harumwetsi ya hatu nando udu watilwa ukanali uwa na hatu watsina udroa ya udaizi hakiza hao kwa tsina udroa ya hambati jau sha zija daraja ukana awa sainur zambao ngabarengo wanvio zeroha zijazirenga wandu epinga mwanzo ndongozo wa Komori wa Lobano niwambie kana vanu aba sainu Bashari wo hahisa ngo hao Bashari hahisa ngo hao harengwa habi kwa Komori enga mjuwao sirabaki yezirindao harumwensi ya Faransa yabo de mahana kana usikwale unuti habanu nreji niwambie ni ukana narke hawinjibo plasdex maula partir ya 2 heures hahwenda rashemeze jizima Bashari woitsi mwana mdembeni Bashari kajaka wana shidembeni Bashari kajaka wana ukana shahaka wana mbwana ya Komori yahe yabo kwezi nyoti pia mkahumre mnyakoti baadhi wakamre mnyakoti wakaujibiwa baadhi bahati serikali wakaujibiwa yode mandabukana badibanu mwono nyinyi mlo harumwe serikali mvuma we serikali mjwa ujirenda na hii
yode mana bakana hewa komore ngizo za ujuha baboro no wao wajikaushia warendo na yode mana bakana banu azali bali banu epeple ketsumanza banu sindira mbulanzia ya kensi haukai preuve riono jani mwana mahatu wala El Hadadi hawoladu hakaufanya lisi la plupart wandu wakavo do wandu waliyo da unazali ya borsal kubalikana o waloma fenya badinda asiba hata wala wahimajana wa mremiali koti kwa tinda epreuve mono kaupara mwana hatu mwabia mirongozi kazi jahi sawo ngamonogokana siwasanga rujuzi sawo aukangarisho andu wambakana mndu kaza aparisiwa ihadisine na bashari mndu kaza hajulwa hakawadisine na bashari no sijao vala bashari wala opposition ikale we opposition harumwana opposition yoti matanjabu kwezi watukufu ababo mono nyi wandu wa serikali mlo harumwe daula mwajuwa humpara ngejuze sisi ma opposant wahe president wa hanyo yawe moyiyo na ife ukana opposant hadi azali babo mono wanyi serikali uyo mumdea onge juze sima opposant pitena na mdojo akakawajaka na shida urashida badi eti mjuma sitifaruata moroni na mtafadhali hauka sitifaruata miti na bajo wasaya wasojua keskese mrwa mararu hauka mrwa mararu dola tsulolo hayada mrwa mararu dola tsuparo dolwa amjoka sitifaruata yenge mongoni noana wa moroni hauka woimana ya puha harumali dakola ujumbe yawe katabado jumbe wo princess no hatoka ujulwa udemonte wa edezi wa epula isiswabonti yetremwa baizura kanzarabe nge habale gabalinda sujusi wa wakati wa stifaruata ndizo za uzisa na muswami wa komoro shasi wasaya ukana si uhamba ukana karna uhe yaban bengeliu ngar simbuzi wawe shaya rambilwa ukana mrula we umlango wahe nge ambiza wandu wa jina mimi amjuka ula damina kahumbula sho mlango hangu ambisubutina bekano mlango hangu ngo mrahafu haukati yana zinazima rafumbuni raharumwenga zija mihwabwa zetuni monti puis ndulite na tizambaru ngamzirepete nsibanu haude azali ni mrumsha heno wanahe hauka harumwa maha minane na diazali na diarambari na basuhenda fungwai famia zali nsujwe faida rahmura hindi zahe huwa na mbwana ndabina zali yonsi na huizia atari kundriko mori ya hatu shansi na ufedhehi mru sina ude ya mru na simuzwe shaya mduamba ukana ni de fumbuni na minsi na wakatuzima njode ya wafumbuni amjode ya fumbuni amjurongozo mji wa hangu handongozo jodani na harubo mji wa hangu shahode ya fumbuni yosile malezina lelwa kwezi tizabaju singa mzirepete hauka tsamba ukana mde ya mdu na juwe mdu ranze sana regaze mibari zinu watukufu na heyaba miyabonda bonjiju wao kabana mwanda mudo parfait menga bo mazambukana ngabo ndungo kana zehambwa zourisa ngabo nukana zehambwa mrwaba kana no sile mwanda mola bahiranze sana rege mibari inu sijiju wao kana anitiwe yao mlango hangu ranzi fumbuni hata mwenga zija hirongozi wara mblokana nyimwele wawe shingazija mde ya mndu na juwe mndu minja jode ya mndu msohu mjuwa jelikana ujuka ujande ya muda waya nijuwao kwezi watukufu majisa urongo wa warilwa uni azali au kami minga mrazali yabo haini ya deside ya de mndu ya muda waya jijuwa kwezi
yabo amfikirikane shinga zijara vurizwazo juze baruwana beshe wayo si somo na minga mjo subuti ndongo hajiku ka umlango hangu si ubeya fumbu ningetika ujamanga si jamanga tirudi tena teletika ubeya tena si hana dzina dzima mihwambwa zetuni mwanako kwa mlemengu au mwana wa Hamada kawajahazi na la vidi la surno yabo bien sûr tibe ya umlango hangu fumbu ningetika urohanjara mwangazija amrina bezasaya sambokana nido wanauma hangu ngende wanauma wandu sijau yebabwe katside mwana mahangu hau yabo njade mwana mangu mwangazijani yabo tsimnike mwana mangu mwangazijani mwana mama mwangazijani ya hunde hidwa shonabe mwana mangu mfumbuni kwezi watukufu yabo mfikirukana mwanadamu yanereba ruwajuzi yakaujibuwa yambe ukamde ya mru na juwe mru bien sûr njajode ya mru nso mjua sina hamba zifeli za mru nso mjua sina hamba hidwa sha mru nso mjua epindu lini kaze tena kabali vala tizamba ngaminwemba ujufumwa hangu sha mi mwana nabona mprendwa mwana atsikubalo uwana ukatsiva harwa yabo mndo yatsindrende yatsinifanise naye ikawewe bomwana wa Fatima wandunga banu hutukuzao kuna kamba kanifani nawe bana ujisahana mimonsi yabo nsina kaushinda ndengeze twabia zaho ne bahati yaho ukamnyezi Mungu hahurengeza yarengeziwa ni Mungu la yarengeziwa ula Mwenyezi Mungu amrengeza yaminywa ni Mungu badi huminyiwa et puis sina urengezi twabia zaho haukawenda we midami nsina wakatuzima mzrepete wa Komoro nsina wakatuzima njoude bani hema na mahangu nsina wakatuzima njoude bani ha mjomba hangu nsina wakatuzima njoude yo mji wa fumbu ni bahari wa reseve azali no amina njombia njoshiri za fumbu ni ka mfanya nai azali uharende nai lawi amjujwa uzamba shekani hevano nilapize mwana mahangu mbajini au mungazijani badia boside wa hangu kwezi mndwati nifude na ndongo na tsuparukanizo dema na lonzia niho haini ya niyo na ya stehi huu deheli na jibalia imana dewo mndwati yosubutia de fumbu ni fungu ami deheli na jibalia ho mjini hangu epiwo mlango hangu ndudini mwambeli wa Komori badi uwo tsuve ya hale yani ya tsogezana ube yo mlango hangu nge abungu ndungo uwongo mrahafu harumwe Komori harumwe ngazija yabo mratsina bekana mde ya mru najue mru bahaini mru ya de mru ya kwenda kwa mjua ukwezi epi mratsa bekana mru na bebo mlango jua heba mimi horo hafumbuni honja Faransa 90 Septembre 90 bado mlango hangu andisovelwa hata 98 equipe de France urahati ha mlango hangu si hana zina zima haini mara mjoda ngamchishale zetuni Hamada au zetuni mwanako kwa mlemengu njahana labili dijoka hunesa au njoka unsegeza ndwamba na neshirenzi yo mblala zina la hangu no yabo kwezi haini ya jabanu haini ya jabanu ya Mungu jilindwe izo chuka ujambilwa haukari kawe na twabia mbiga zijuhambwa ikawe na twabia njema gazijuhambwa haukanga ruwanauda sina wangukana heli jojo wadea ngwajojo uridea zahe ninga mjokana lezina la hangu lozima kwezi njahana mazina maili harumwe ngazija si hana zima epiti mabiani kumlango hangu wo woti uberanzi 90 na kawa Komori ototoni yango na ja Faransa bana wani sobelo hata 98 utimize hema jana ka ubea
Engazi jangu juzamba efunguninge juzamba yabo kwezi mtukufu ujwa urilauni azali ube habaru wati munga sina nsundaro tikanti njeni hujibwe siku hiyo niwaambie kana hai ihwamba nibyo mlango wangu wongo mrahafu ramangara ngazi jangu mrahafu enge mimi omlango wangu habo mlango juhangu kana kudi wadhakira jonga zero sosio zino ndezirenda njenishe mranabiye shefelisha hangu hawe anabele zina la bilila hangu unambakana mjua mde ya mruna juwe mru amimi nsuhuju ashanga mhujuo mbavi au kamiti mohanyu shanga mhujuo watu kufa mzilu yao au kaisho tilishani bihabano shats kanza nijibu mnabarua mtiti na irewa ijuzi narongozo wa shingazi jana kauja njibu shingazi ija au kami mwana mgazi ija tika uja njibu le kalima lakana umlango hangu wora hara swafi harumwenga zija monsi harumwenga zija tihana zina zima zetuni mwana msho wa daula haki tout simplement dizoba nudi tena nijibu ukana mjua mruna de mruna juwe mru bien sûr emana njode mwana mabanu madame la mlemba kupuve dabo ni mjuwao emana njua basi fazahe dabo nazio na nzijuwao nardo ili wana kweze uhurungua yabonsi na ujua ni kene grangelo bushu na abo alafu mdungu na bukana mde ya mnuna juwe mru ranze sana regale salvala hangula broderi jeu netriko ya bashari yanzi wa libere bashari na herenge mimbari yabonga mjuwe izo njonabe epiti jangalia ranzi getika ujabanu imajayati yawe harumo mjuwa fumbuni omlango hangu uongo mrahafu harumwe komori sidamo mjuwa fumbuni darumwe komori bon watukufu ilonde leji la kaunibe habanu njenreji ukana hemzaza mwane basharula mwanaji wao Tizamba tena ukana emana leo ravashilia bashari zetriko zinza fanyiwa ni lebavulahe zijoka utolo abo place dex maudu dabukana sikarwa na mbwana hambidi shahani ra muhimaru mwanilumbu anangasine tarehi yahe eni mwambieni na muhime 2 secondes ni moniseni 2 secondes pour voir kasi tilo wasaya adu muhaba wa wanombana za hao bana sisi nasibanu hakuanidie mwana mkomori yaweza sayansi nizo karibu bana ngamonao wakomo ngamonao wesambi sei nizile striko za sambi rivaya yabo ngarumabia unikana sikartsivanu hamru shanga sivanu hekomori pia abunge haini mwana mkomori rijojwa kana haumze wa hatu rijojwa kana nguo tsaho ya vulumlwa heze hakizahe badire tsomvalie triko hawoni sausikitifri mabianekeza bashari leori trianzidu emana la tranzidu hindi davokana leozi jabashari karsujua maudu janaz kazafanu zikaza aimana muslima waunda la wana hatu uunda ulamia reulinda umaudu ike wajiwa renge komori shawamba ukana kwa tukana mmo wazioni abonge abo ngaranzora mbiukana nsirioni buravali watura trikuza bashari babunga rjo ukana uwahanywa kungu wajoju maudu garali he wambe izo nzao na singa mabionikana side ilubahi shazi triko ngasina zetriko haini mdu ya rengwa aramfu yafungwa arimvali yao abo watukufu ngaranzero mabienikana imana hatu harengwa
wana hatu haini rahima rimwani mbwana sitofanya trikori vari onisa usikitifu wa wana hatu ya ngaruji vano haini mndu ukozo za unrabasha ngena jemaudu jerihime rishemeze hajizima ukana tezinu hajizima rivesheleye reshilizo wandu wanu ka emwana hatu hewe ongepezo watukufu Garsauzi soma zatu karamba mirongozi ya kamidiro shartso kahanza rijivano rimwambieni kana maudu 2 heures au place d'ex 2 heures au place d'ex rimwambiani ndo ukavanu izabashari izo haisara ingwa abeho hao karsujua omwiswa hengo joka mwemeka mwabenze ikeza vira ziviri ritsilatse hindru harmoa na hatu itsomare rimwabiani ukana wakati unuruliwa basainu ejua liwala na ilunga mjo msaishia nile jimbo wajoka umaroni waroni haukailu lilahi mwana mangu salimu lejua liwala ngwaroji wa ukana dimanche 7 harumu mji wa Marseille na singa roji vanu kana haso tipia paske vana basainu karutsela na singa tafadhaliu ze parti wenye parti wadojua ukana sambi wei president wahe Komor yabolewo watike kana sindele jua hau sinde mvua hau sinde upepo no sambi wei president wahe Komor oui yabongwa hutaji yao bien sûr ngena parti ngwa hutaji yao owa komoripia le 7 harmu mji wa Marseille kwezi yabo hizo dimanda mwabianikana sisi ndokina wadongo usungu wajo mnyanrovi rasambi haini zimhundao ngazimhundao hasbabu de komoria rasalami haini zimhundao ngazimhundao hasbabu de komoria owana hatu wangamiziwa ngazi wahundao hasbabu de komoria hao na mushele tarehe ya wana hatu ezevotiza resa mabanu uwenji ngwa umagubani jusqu'à maintenant bure buruaha hautsaha wawanilie ensia hao warengwa wakalamiziwa watu wa prison ya voskwa leuno de maraba ukana badi vanu tibasha ribahi vanu sonti pi yanga mweshele yao kana wambwa kana swadi zambwa ruhamanda dare na minga mroji vanu ni mwabieni kana riti shangaziwa rishangai baza alie katso shangaziwa ya shangaya yavo zinde zila manigansi za hao wadongo tsaha weiseye waone reaksio hatu mbuna juu hema uduri mundi hebo plaside kisire derabe kazali kartsira vizenongo ufanywa na hatu azali karadhi babanu kartsibanu hahude ya shangaringi ngarienga oto abia zendonai arumwensi ya bomze azali kakututsa harambembi ngeshanji lebumbwa ulonilo imanadeo wala wanadamu ambakada onao wahimi ngwa wajiwaho banidizo waonshi ukana ngwa uharumweda ula shangwa hamada la mapopote ya dongo ende siwa hetele komandi yabo yode manakana walemiwa wende hanta abasainu wahukaushi ya bwazadi yabo nga roji banu kana emfumbili set amfikirikande helilo na maulu narisanganyi hani hamaka hadodo arumji wa Marseille rioni se ukana ngasivala babo ze haki za hemze wenga rizitsa hawo na libere wabaye ngizo bwanada mkwezi mbuva mana yakavamana yaringwatilo ambava hanu yabaziwa ya hantsiwa manasambie hatso rengo havruzwa fukoni atinwa lakile hantsiwa ngeizo nga mwanzuri ndazeji wakababo halafule wori moneni ukana izo mwafanyi wana shida tijira shida zonziro hanizo presta wa kamili mbaba wa NC
vamana wa Komor ya jana alafunga rujujwa udaza hizo nyindi mdona droit ya ukima mrendi wandu nai shandu kwa sina droit ya mwabati jao awungibwa Komor ijao ngarda zao manaliuzi ja za bashari maudu karutujwa lubu mwija epi ritishangaziwa rishangaye risikubali rishangaziwa rishangaye nwandu wanu ngwalauza uwa unire akisiyo hatu yabo batu sisi mndu yatiriye mndu yatishangaye hashangaziwa bengezidwa ude ya mndu bahimjo tende mto ya mviyo enjeri rengeso tipia asibabude mwazazali ainga vyaliziwa hani mwazazali ye mndu yafanywa papie toale tuli manabokana ani yabonga msongo dhulumu bashari shakar jailewa azali harendwa papie toaleti wode presida wa hanyu wahensi ya hanyu azali harendwa nsujwa hindi ni katina habo hamlala azali hakazwa na kuvetila maele la jazwa madhaba na tibe azali habazwa stringi azali katina rongo za urisa duniani ya tukaizi wazo na skarja parona wajuswa vio ya jaringa mndu bahari wandu wambezi kweli no yabo haini sa mwanadamu yaringa uvwama na bona shida ura shida abungenga mwambo njindre ngwa basi yanza njia mwema shula mjomba wangu mjasiri abunge mnguna jealous kumjoka uja mundrenge avahe mashuli ya mjomba wangu za nyumtsini beho magobani beondo magobani uwo mwambwa uwo mikiro uwo nsujwa dovi de marahitswa shaminja rahitswa ama bweze ndo nai shiaju njivia ekamundrenge avahe mashughuli ya mjomba wangu ili nikiarumwa zenjema za mjomba wangu ili hindi azinele jaliko abunge ngamanzoni mwambie ninyi wana marlu harume bwana inu ngarombo Mungu ukana uwandu wanu mtishangazi warishangaye bazali ushangazi wanu kaja parushangaya yabo haini mndu na retso uhara bawanu wanu wajulihani yao zimarkiza hao kana wotsa wala uze waone na mone proof hende harenge bashari umana mumbe mwana mumdebeni azalizo ya tsaho yafanya hindi hawizo yafanya hindi ngwanzo da swali jumwa dembeni harenge mzimba ola kahuja ya rihadai ya zihema fu maskini siwasaya dokina amea ukasindira unakana ngarusutene uzevoti rajara unakana tsezino riwaswili leo ili mwono kana hani kwale bambu haukakazwa pins we mwana mshwahenda rengwa ya jaya tulwa iho magubani kazijai savo shazali mwanzo njie dembeni indi ya swali hewi Evanu o president sujua ba mi sijinukuza o president za Komoro Evanu o president wa Komori gotsa haini usiku bajuka jumwa bazali wende waduswalu mijini hato evala na muziso question osheleye evala mtsujeka bajamsiri wa juma au mbudaju kabajamsiri wa juma atazalia dongotsa haindi swalizo mijini hato isurtutse na labo yaringo andu warende naye miji hao yaruditse na tsahea njie yevei haruno mji wa hao anyanu madhara undai kwezi yani madhara uhindi na mramiye bari onu ma president jabo amfikiru kana uenda wasalumi jini sha zinu karja parozio na za ukamanada Mungu jorenge mwana wandu ya renge amvio ya jolele Komori mali ya kauringaze ya vio ila ya jolela ya joisizaila pitali ya ilmarufu ya jotio mwenje ya jotia maji wandu wasilo iringa kuingu tiji kungu weela kuingu ide ila ndovila mndu yela na boya mbanga sina daula ya suluti ya renga amvio no yende ya renge mwana hatu na bonga botabu Komori ani yabo minjailewa ula mzimba ya kauladhi mwambe bwaza na la shetani bauladi mwana mshohangu mzimba henda kazwa mdai
Bangada umda yuo nga wanzao hawambi sisi kazifanyishihe na mnambie rizijue mwanzo ida swale juma ho mjini debeni. Hewe azali kuranse madharau, azali kuranse madharau yaho, azali wapashi hujaru mumji wa funguni mwanzo udo hali waziri, azali huwa Faisal mwanzo wende uziwani mwanzo wende debeni waza, azali hurulila mbapale haini usiku ngodo nzuwani wende huvumwa, azali huwa Aimani huwa Muslimu huwa Fayadi huwa Muti huwa Gazo wanzo ende mjio pia mjia gebala bwazali balalla dala ufanya ukana aini sanjura hiso mjini hula ifone na swali juma na mkeradhi shaizo za uzisa manasi wajeni ile mwishu Komori mrambie kaga alima president ila deli wakawishi pia deli inwazali yafanya ukana yarende nayo mjini ya sahendo mjini tena ivala hula ngodo ateze wandu shihere au ngodo afanya ruhindi bwazali watukufu. Izo ndizi habari za Nyativano hauraji le 7 juin ejua liwala nangaljua le safara leo nane kalitso karjaona suti abantu bujua garjo mfuli animawe abonge lijua liwala naungwa parao which wa huwa Komor walo waniluzi haki za president ancien president wa hatu ngwa parao Komori pia bado wanrazali auka wauka ndia juju ukada sinao emana wa ndo mrenga wa mtabana yabo wabaya abonge Omaso ya amjopara banga mi en direct amjopara. Ai, kujaishia. Abonge ngaroji bano hahomparani hawiji haruma umji wa Marseille le 7 ekambwa benze ejua liwala na ngarombo mbuke cette fois-ci lititwe. Shaliwale jihilikana lo pepea harumaze triko ngamona obahante triko ya veri. Se nuliwala hata ngilo hama yabo siku hiyo ejua ngwa parao owa Komori pia hawehenda rambizi dua rireji ukana ejau emze wengu tsongore ngwanso abantu hata enso azali ajuka hanza au ngariju hao bwa Komori ewe sizi ya upande yao. Maalaikum salam mon frère. Yabo ngwaruji hahumparani arumumji wa Marseille et dimanche 7 kanja iliwanai kandi dimanche 7 inshallah. Nana maudu batu ngari mparaoni haukaizo pia ngazjo hambwa pia maudu yabo po Place Dex haini mru wa Sambi na haini mru heparti wa Sambi na haini mwana Mkomori ukozo utukiwa nizo mzewe yafanyiwa au nizo wanatu wafanyiwa ngarutajio mutajio hanyu maudu wa Place arma 2 heures hahuenda rare jitima inshallah. Sima bianikana zetriko zinu zifanyiwa za Bashar zinu do libavu la Bashari do wafanya zetriko abongeye les triko ngazjuja abo afikirukane kanjesha nai ngizo diero nzima ngamono karitia nzidu unomsiba yawe marafanya nzidu hauonisa ka unomsiba wa huana hatu we akahaini mwana hatu jwamba tijao dotorengwa uya ulawa yafe uya shloho magubani yabo kartsinati na mkeradhi ikaramba kartsinati na mkubali bakartsinati au kanti diyo wandwa jojo hamba izo zendonai sindi zondwa jojo hamba ukana tijao zia chalanzi kana Komori redo hamba tijao unga wajo tolwa mvio uwa tolwa bwengi uwa tolwa je sais pas quoi ijerenge wandu haumeli yabo watukufu gizo za ujuhar shemeze ewe aheza birazila zambwanu wando mwanadamu oyi ritsimbe nafasi hauke mwanadamu wengu tante yaoni ukana ebu wa Komori
nifanya bashari zinu eba kwa na hundria karsuhura bwazali emba nunguri yao utijoja urifumu uriwari furutua nyumba za ulimwenguni raha wakati wojaja iyo ndi nunguri yao miti mwambia nyukana miti na tabu evalizi zoti fungu na sina 2 ans et puis na nrengwa avant moi de utu ya mashula mjumba hangu zangu nsibe kwa magobani na nibeho hatu ba minjara hitwa ja mikrono hata mikro nge president ho prizo mwabwa nge gouverneur ho prizo olate mwana mfubuni nge ministre des affaires étrangères ho prizo ya magobani yabo mimi nsina na renda tsikatiba na mebwaza ngorindo nai bwaza utidhulumo wana hatu bwaza utidhulumwe komori ya hatu iyo kena kaunsogeza ribe ko magobani bon amjokana yoge jo unsogeza parce que bashari hatsodea hari mwana msho abwa faru tijimba madum na shida harengwabi hakomori omusawura bwa visa na lewo dunia na yona honzi ani wala pia kwa tina visa kwa tina mapapie no kwa mungu agenda ujeze mbuzi ne magonzi ya lokomori ngono alafu leo ngarjura bwakana ila visa ai visa aprenga na nzuri mabielikana miminja haraya ikamjoka ujandonga zangu amjokana nsinaka ujandrengwa sheka ngamnyafikira na mje mundrenge na kabula vama de utu nikaru mashule mjomba hangu za mtini veho magobani dai hotsindo hatu watu fumbuni na mtoni po hatu njeni hundaru mashule ya mjomba hangu yole duani mbao agwa ngabotsuo ya rema mbona ri hafadhi amongi kwezi izo lezi habari zani hativanu yabunga mtsozi soma zangu ikatsamba makalima ya jamadziro ya mdisani wa mundunga ovano amtsozi soma zangu na umwabiani ukana aritsiliwa zosikwa maudu vo plus dexo a partir ya karto zweri ngasi yabo hahwenda ararejizima libere Sabi, libérer Salami, libérer ma prisonnier politique. Voilà. Izo nizo sonda reji abo karusendara dia wandu, karusendara la pizza wandu garadura mwa bien nizendo na nezendo na izo karana parozamba parce que karusonda mba zendo sha na muswamu abo watukufu garendo no kaza kifu na mwambiani kana mpaka haki za hema na mkomori izo ngari zitsahau yo astayari ritilwa mwazi amvyo shaho babu hangaru babu hantari mundezi haki za hatu zinu haba kwa hizo za hatu dasinani na preparatory kwa hanguni hensa ukaosha au kamjozi vambili amjovea jua ni vea ya bashari hata angamjorenga za santi na uja uziva imana wa ngwaona zilibera libere. Salamu alaikum mon frère. Abongi kwezi zonize habari za hativano na rike hawinji kwa maudu po place d'exa fikirikana ta republique ou nation na rike hawinji hahoenda radaisi ya kizatu walarti shangazi wa rishangai na mtafadhali ariti shangazi wa rishangai basi mwabeanikani mroi yurale tijile bi hajurale jema yabo batu boya so shangazi hanana si batu shangazi na wenda towe jimbo la saa yabo mon frère utowe mjuma la watoa marhaba menshi.